Pepa. Sat baleta. Pepa je krenula na svoj prvi sat baleta. Ovo je gospođa Gizela, učiteljica baleta. Aha, ti si sigurno mala Pepa. Ja sam gospođa Gizela. Dobar dan, gospođo. Oh, kako slatko. Dobrodošla na svoj prvi sat baleta. Doći ću poslije po tebe. Bok, bok. Lijepo se provedi. Tu su i Pepini prijatelji, mačka Mimi, ovca Suzi, pas Deni, zečica Teja i poni Doni. Djeco, danas je sa nama i nova polaznica, praščić Pepa. Pepa, pridruži se prijateljima. Bok svima. Bok, Pepa. Počet ćemo s Demi Plije. Demi Plije. A sad mali skok. Petit jeté. Lijepo i graciozno. Petit jeté. Lijepo i graciozno. Petit jeté. Lijepo i graciozno. Sat baleta je jako zabavan. Podignite ruke. Zamislite da ste prekrasni labudovi. I što mislite kakav zvuk stvaraju krasni labudovi? Ne. Aho. Lijepo i graciozno. Pepa jako voli ples, svi vole plesati. Mama, plesali smo poput labudova. Pepa je bila jako dobra. Plesala sam lijepo i graciozno. To je krasno. Mogu li ti pokazati ples? Najprije idemo doma. Onda možeš pokazati svoj ples tati i Đorđu i meni. Bok, bok. Pepa i mama stigle su kući. Tata, Đorđ, pokazat ću vam kako sam plesala na satu baleta. Je li teško? Meni je lako. Ali tebi, Đorđu i mami, bilo bi sigurno jako teško. Najprije trebamo glazbu. Dobro. Sad ti, Đorđ, tata i mama trebate ponavljati pokrete. Gospođa Gizela koristila je čudne riječi, ali sve što treba napraviti je saviti koljena i poskočiti. Petit jeté. Tata, ti znaš te čudne riječi? Mama i ja smo nekoć bili dobri u baletu. Budi jako pažljiv, tata. Naša najdraža figura je bila pas de deux. Hopla! Nije onako kako se ja sjećam. Šašavi tatica.